Kapor kalapiang bangin sedang ikan gijing syakri. Bat nakal yang kabalang Presbyterian lum siap. Kai kublai pi bang baro hak tang joturai ba unang penim jengi ujis kres. Bat kakos ngobahaya pi ki para bangin ilag jongi engisam. Bat kumjuru ipi ki parlo ki ban page ikan ga video lembaga YouTube. Bat pinisi matalang bat ngim kabalang ikan gijing syakri. Bat ngi duai bu ublai unis ne banelam ki banta baro ki bangin sependep. Syabingin ya saprang gini apai hau boleh kicing duai. Ublai bo kupa jingi baham dengi aingo ime kotrai lama jadi kapor mama pela apa dengi kabalang. Ya kabangin yo ikan gijing seng hang dengan apai jong ni kesngi. Bat ngi duai ko kan radi ga mami sne man kerku ya kan gijing syakri. Bat ki banta baro ki bangin sependep. Makin long bo kicing lam ga jome. Ngi duai ngi pan gini baro ka tang joturai no penim jingi ujis kres. Amen. Ngin yarwai ka nambar jerwai ka balai spa prapuai. Lai spa prapuai. Ajing ayai ba pelatam ka ba penim yanga. Langa laja yang ala syam penim mula asisha. Bat hadian juga dengan jerwai ngan sekarpa di mesta et skar kongor. Ni balong iwe idukar juga komiti balang. Bain pulih bat duai. Hajing ai ba pelatam kaba pen im yang laja yang ala syam pen im shisha kadai ching ai jong ublay jing ting jing beat pendo na du gamat Jingko dorjom karu lada jing im haka bertei kan kut kan wai shen so jing ngan pen pule naka kita baku kijong beli ya kibalam siam na Matius dalam kan jauh kot kat sau ter bat kumjuru Matius kat kandai apun riu kot tin kong kumde dia haba kelawan hapai ba wei priel wan hau udah dem khose hu yau udah angko Jesu ko trai disne yo kun jonga nabau pang bor kodet eru war hab jendai hagading jendai ko umru ngalawalam yu hak sandan jongme de kemlap kun khia yu Jesu te la thu balong a pi kapateng mri bom ngai bat bamutulop sakandong along lem bat pi sakandungan sya ya pi dolam u seni syanga de Jesu la sneng yo tak suy uru lumi no na u de yo tak na ulakyak na du kata kapor lo kum tak sandan kelewan hau Jesu jar jar ba kelong blai bangi ngimla ban be no ya u Jesu te la thu hau haki nama ke jing bom ngai chung pi nama si syang o nga pi la pi don ke jing ngai ke bakat iwe ismai tu su pandong hau ni lom tu lấy nó nang đi hang tay tiền lấy nó cảnh bắt ông don cái gì ru cái bài phiên ông là lệ ujisu te balok kami yaki ulong haki la ke brio kata ke bom la rei do play ke baro ke long ke bala in pandem jing doai
Hôm nay ao beli buk pa chingi baham neng. Long bakoi ke keteng jong me. Wan ke ma jong me. Ao beli berbal boro. Walong beli bedap kijak beneng sejurong bat kendu sepo. Walang iri seduriau midan hang ta. Walang ki sejurong midan hang ta. Walang beli bakrabor. Walang beli bakoi. Sabah pa kani kapon ngawan randam krup kamat kesni jong me. Bangin ngongin dam yami bangin pan keteng bakoi jong me. Bangin snake in sagnat bagi it. Mendorong kat bangi kum kabalang. Yang belakang syakri keteng bakoi jong me. Sabah pa snake kum ibri ngidon keteng ijing le. Ijing jong ni pertai. Wanuk nyang jing pang. Lada dembor yak pertai borak away. Mat kari jong itu kum ju Sabah. Belong beli beranbor beli bala beli kambang bakrau. Sabi ingin mengatai dewan iduai kemat jong me. Kami isni mentorong kat bat kacai beri ku jongi. Ba ngila menjob yang dikijing baju ni kunyang. Sabi kum balang isni mentorong kat berkau jong balang. Kapan jalan di caprang. Nagoi kepo benjaro penumburang betang ku jong me. Sabi bahai isni ru mentorong kat kijing kisem jeng peramngai kikun ku jong me. Bekendu jing bebuan jaj. Jing bahar kom ki kendu. Zai melong belai badap jing jing snai. Men pendap penjeng tengkam ciki baro. Bat men kerku jing ciki baro ata babha. Isnai rap I don kat belang bangi kum ki. Breu ku jome ki kun jome. Bengla banya na kapo peleng jing jong jing. Hombo jong bomman rap ya ki im jing wei kam tam ki kun samna. Isnai rap babha pen yang wei msim ko dor. Wanam syakin rap bomman. Melihat don bo ki im jongi. Wei sabah wangi sianya ban IT kini ke baro keteng trajung itu sebelum menin mentap mencukup ru amen. Ulay unis ni man kerku ika jing pulian ka ketian ka jong blay. Barun sngap ika jing khot karpat lama ka jing rawai. Un kerkuru I masta kar kongor. Ba blay un akarshan bor I. Ba itang la man syakri u haki por baro. Ila poi pat skawi ka banta jong jing syakri. Bakata kalong ika bangin yos ngaw ika kubor. Naka ketian ka jong blay. Bat kum kabalang ipan pa ko jing sngongo. Ya ite memesan oti sang peliang. Ibalong ite memesan jong balang presbyterian mausan ram. Ibalah pediang ni kan gajing penbet jong balang. Ya kaban sam ya kubuah nak kin jong belai lengba jong dengan opha jong ni kasngi. Bat ngi dwai ku mau belai ula darangkat. Bat ite memesan ha gajing penkrek jong Un darangkat ruah kan kapor. Baka kubor ka bagin soyos go na Kan long kabor ngi kum kabalang bat ngilang baro ki boyos go gini kubor. Bat haswa bingin yos go. Ya kan ka kubor. Nak kin jong belai lengba ite memesan oti sang peliang. Ngin yos go. Yaga special namba na imeba iwanda bat iman jurika bat hadian balade ban roy ga niga special namba nasa karpat itim san oti sang peliang ba itsa shim yaga niga benta. In every journey that can break us, there are burdens that can bring us to our knees. But it's in those moments when our faith feels weakest that we simply stand our ground and just believe. Strength and power in Jesus' name. So pray now. Oh, the silence doesn't mean that He's not listening, and the darkness doesn't mean that He is gone. 'Cause He promised He would never ever leave us. And if
Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pray now, right here in the soul, He's still the same. Hallelujah. Pray now. There is strength in God in Jesus' name. There is strength in God in Jesus' name. Pray now. Jesus' Agaban kong asuban aingu ublay naman taga cindoran kat kajung ubat ni. Kis-ngigis na baro kibala late no. Bat kamju rubangila ban kiyo don na kani kayeng kabakentang agani ka chanmiet. Ya kaban yo ban ay kani ka kubor nagaktiin kajung ublay. Lamba kani ka YouTube kaba kumki kun kabalang. Kim yo ya kaban wan ban kiyo kayeng kabakentang kajung ublay. Nrei lamba kini kikor kibor ngai skamba kikun cho kabalang kila kaban yei lamba kini kapor wada pedeng kijing kibangi kendu agani kisngi kibamenta namar kini kijing pang COVID-19 kabalakta shisha ya kapertai ibarok kawai bat kamtam yangi kibangai baro kiba imyo shu ya kaban wan ban kiu chikayeng kabakentang kajong ublay. Di ngai kublay ya kipar bangay baro kiba pej ya kani ka channel bat kumjuru ikipar bangay bat kiparlok kiparajor ngakot sobha bapin ya plaj por sipang por ya kaban yo sngaw ya kaban ya plaj jumut lang sipor nakabanta ya kaban Yosngo kai kabau play udon ban keren happening jungi agani kapor. Di kabenta ya kabang labu ya kaban yo ya kaban ya selok lang agani kapor kalong naga kitab kabarim ka kitab jingken kalenong kaba nriyo kadekot arpusaw adu arpun riyo. Kiktien gibaong kumni utray unda kerku yame bad unda sumar yame utray unda tengshan no yalaga kmat halor jong me bad unda leis yame utray unda kentiu yalaga kmat halor jong me bad unda ai ke jingsuk yame ngine dwai atray ublay bad ukpa jungi ba beneng kumni aingu ime tray na mentagi jindoran kat ke jong me bad ngi kerpangi ni ke si paro kowe bad gani ka por atray don gani ka benta ya ka ban sami ka kubor naktien ka bakhoy ke jong me Rai ba lon lem lor kat bat ngi kum ki kuan ki chong me baro ba ke baro ka bangin pendap kani por kalong jing penya ba start ki chong me bat kum juru nam ta ka khubor na ka tin ka ba khoi ka chong me kran atrai lang ba shakri chong me man kalong ka jing penim yengi ki kuan ben rio sawa blai ki jing khot karpat ki chongi na ba ka teng jisu pan amen kumangala ong kabenta kalong na kitab jingken kalenong kaban rio kidukot arpsaw adu arpun rio. Deswa ngini poi segini kibenta na gani ka kitab ngini pej katu gani siapang gani ka kitab. Gani ka kitab kajong ka kitab jingken kalong de sisa ka kitab kabadai ka history jong
ki kun Israel abakimi na Sinai banlej syagari kanan. Bat agani ka kitab kalong ka kitab kabayatu ya ka history jong ki kun Israel nakabenta ka jing im jong ki ha kariklaw. Bat ka jing ki kun Israel kilong kibriyo kibadap da ka jing artatian ka jing bomngej bat ka jing bom kongu jong ki bat kilong kibriyo kiba bonsian kijupin sausi yublay. Bat kumta kalal pelong yaki bakin yajwir ya kariklaw hadu bakindapoy syagari kanan. Bat abangi perkat syapang kajinglong kajingman kajinglong kajing im kajong Moses ukalep ka Miriam bat ubalam iyo shibon kijing ikai na kini kinoyalam apo kani ka kitab. Bat ngi iru bau Joshua uway na kikun Israel ubalong mau ubayang akadur kajong utray Jesu bat ban job ya kahima bat kisiem jong karikanan. Bat naganigal nong bat nagini gidikot ngin cem ba kumbang alap pulie kalong ba utray unda kerku yame bat unda sumar yame utray unda tengsan no ilaga kamat halor jong me bat unda le is yame utray unda kentiu ilaga kamat jong me bat unda ai ya ka jingsuk hame yame bat kani nagini gidkot ngaso banbu kumni halor kini gibenta bat kata kalong ngakwa banbu kumni kini bat kata kalong hak kaban ong ba ublay ulong kabor bat ka jakari bat kani kalong kabenta kabangila ya kaban ngin ya pek ngin ya perkat lang ni kapor. Bat kata kalong bau blay ulong kabor bat kajak kari. Nagani gaji tu khana syapang gaji ay lenti jong kikun Israel. Ngin syam. Bagi kun Israel kilong kibriyo. Kibadap da gajing artatian. Kilong kibriyo. Kibadap da gajing bom sungu iu blay. Bat ki sung artatian lakin poin siya ta kari kanan ya kabalong kari kajing kular kajong ublay. Bat ki kendu ya shibun kajing kajing ya lenti kajong ki na ha kari klaw. Aba ki ya banlej na Egypt siya kari kanan. Nray ublay uladon rengkat bat ki. Bat ulay da ya ki ha kajing ya lenti kajong ki. Bat ha kapor kabakil don habakilami na Sinai. Laong bah kawai ke jaka abakila tau kawai ke jaka kabanlong bakin yo kaban syakri bat ban pendon buromi ublay kata kalong bakila tau ya ka tabernacle bat kani kalong ka kenjai mani ban mani ya ublay Jehova bat ya kani ka tabernacle kikun Israel kilashna hagari klau kabalong kabakila banra na kawai ke jaka syakawai pat ke jaka. Labatay kani kat tabernacle hakirkom kibaper kat kum ke kitab kajong Ecclesiastes bat ka kitab kabanengkong chronicle bat kabaar chronicle kikun Israel laong bakila panon kami kani kat tabernacle adu kapor balatay yaga temple at Jerusalem daus im Solomon bat agani kat tabernacle kidon benta arteli benta ki bakongsan bat kata kalong kawai ke jaka ka bakentang bat kawai pat ke jaka ka bakentang tam bat akalanong ka bakendai ke dekot ka bakhatsan ter kaktien ke jong ublay lembaga ni ka kitab kong de habakasngi belapanyang ya ka tabernacle utaw lo ulat tam no ya ka tabernacle ya kata ka yeng ka jing plaken dia menmiet ulalong halor kata kat tabernacle seriem kum kading adu menstem. Kumta keculong halagasi. Kani kajing tap ulo bat mensngi bat kajing ka jong kading kajing don jong kading halor kat tabernacle kalong kajing don kat kajong ublay bat kalong kabor kajong ublay bau don kat bat kikun Israel hakitu kipor.
Abangi pai pat syakal nong kabakat way kadukot kabanengkong hadu arpulai. Abagi kun Israel kile pai bat kilayam lenyar kilaong bakiapan bakim don ban bam abagi don yo ya kaban bam tang kemana kilai kwa ya kaban bam do kikilapu igani gawai ke jingkeli ban aido yang ban bam kiken mau yiki por bagidang don hagari Egypt bat ban yo ban bam do bam jur henrein dalapoy hagari klau kiyo tang kemana bat kani kalak penkenyum yiki kun Israel kilakwa ban bam yiki tagido bat kijur. Bat aba Moses ulay osngaw, yagani ula pai si ublay bat ula dway ublay. Bat kumta ublay ula psay kun Israel dakamana bat kis erklaw. Bat yagani kamana bat kis erklaw laong bat kilayo ikaban bam tang sisngi ne arsngi. Nre kilayo ikaban bam yaka baro kisngi hagasi benay. Kaniru kalong kabor kajong ublay, bat kajindon kat kajong ublay, bat kikun Israel hagari klaw. Bat abang ipay, siya ka New Testament, haga gospel kajong Yohanes kalanong kabandriw kadukot kabalay puway. Utray Jesu ukran hakijiwong, kikpa jong ni kilay bam, yakata kamana hagari klaw. Kumbalato, ukpu na beneng laay ban bam. Omday Moses ubala ay uta ukpu na beneng. Bada kadekot kabalay pusan utray Jesu wong. Nga long uta ukpu gajing im. Jong gajing im. Jar ubawan hanga kan. Bat jar ubangit hanga sliang lanoru. Utray Jesu hang niu pen bau belay ulong kabor. Bat udon kabor. Bat uay upsa yeki kun Israel dagamana bat kis erklaw bat kumjuru abau trai Jesu uai yengi kecing im kabalong kecing im kabak kenjam siem ban psa yeki beduk kibarangli ban psa yeki beduk kibakerdu bat kamtam yeki briu kibapom utrai Jesu uwan syakaperfei ban pen im yeki briu kibapop kumanga bat mapi. Badagalanong kaba arpaw galdikot iway hadu kalay laong. Abagi kun Israel kilapoy Ameriba. Kila kali yu Moses balay alam yu pailang jong utray. Siyaga jaka kabarkyang siyaga riklaw. Kabamdan Kaba kinsayap rengkat bat kijingri kijongki. Siyaga ri kabam seso bat kabamdan Abaw Moses bat Aaron kilalej hakmat utray bat utray ru ulakran Moses udaong. Doshim yo utaw dingdu de dolum lang ru yo utaw lang mami bat Aaron upa jong me. Upara jong me bat to kran hau taw mausiang hakmat jongki deon aino yaka jong bat to penmi no mami yaka nau tau mausiang. Gumta men ID hau tau pailang bat eki jingri jongki de. Moses bat Aaron ulale kumbau belay ulabatay yaki. Bat ulay alam yu to pailang siya kata mausiang bat ulaong yaki kun Israel. Dos ngap menta kopi kinong ile persya. Kalong ne ban penmi na uni mausiang. Moses ulara yalagakti badaw tau dingdu ulasyo arsien ye utam mausiang bat kalami no shibun ka Kani kalong ka Meriba namar hagani ke jaka Meriba lakot yaka Meriba namar bagi kun Israel yele bat utray nrei lapendon burom ye utray. Bada gospel kajong Yohanes kalnong kabasaw kadekot kabanengkong terter. Bat kat kum kaji yekaran utray Jesu bat kakentay nong Samaria. Utray Jesu ulaong haka. Lada pala itu ya kajing ay kajong ublay.
Bat u uta ong hapa. A pandalapan na uken. Ute undala ai hapa ya ka ke jing im. Bat agar kot ka bakat sau utrai Jesu ong. Andrei uno-unoru ubandi na kata ka Ya kabangan ai hau. Un sliang lano-lano ru. Andrei kata ka ya kabangan ai hau. Kan long hau kapukri ka ka bekersoy. Siya ka jing im ka bom jukut. Kata ka beriu kala ong hau ko kenrat. To ai hanga ya kini ka bangan sliang syu. Kani kano Samaria ha kabanang kong kam itu ya Andrei nda kalai keren slam bat Kalai syam bau dei sisiaw tong Mesia balong Chris. Kumta kani kano Samaria. Kalayo ya kajing penim kabada Chris Jesu. Namar kata kapor kajong ubelay kalong banpsa ya kibathan bat kibasliang ya kahok kajong Kumba ulay alam lenti ye kun Israel daul mensengi bat da kekeroding menmiet. Upelong ru igibathan bat ai saru igibathan bat ai umru ye gibasliang. Kumtaru upendon kami laga jong kabor kajong hakibanget da ko boy alam hakilenti ya kijong ki hakabaman kasngi. Un pen kedang ni kibathan kibasliang. Bad ai kajing im kababom jukut ru. Bad akalenong kaba arpuway gadakot saw hadu khandai habaladep ya lemba ya gari klau. Ya habakiladep ya lemba ya duriaus basaw bat kibalapoy siyasiliang. Kikun Israel kilale pop biang bat kila knyumi ublay. Try wala pa ya sending jong hapadeng jongki bat kilapu ikibriu bat kilayap. Te kita kibriu kikun Israel kibalong kikun Israel kilayawan hu Moses bat kilaong. Kila sotu yak kabaki kilale. Kilaong ilale pop bangilap le keren persya utrai bat persya meru. Tuduai hu trai baun simno yakini gipsen na pedeng jongi. Badu Moses ula duai na gabentau pajba. Tiutrai ula keren hu Moses. Bad ula ong tot hau yami ya sending. Batu buru halor udieng. Bau wei baro ya balapu. Aba ula kemi ya unyo im. Ti Moses ula tau ya sendernong. Bad ula bu alor uding. Udieng bad kata. Lada upsen upu, yauno no ubriu, abaw lami utaw sendong, ula kami utaw sendong, ula yo im. Bada ka testament ka batmay, ngilani pensriyem ya kagalong ba, utray Jesu ulawan siya kani ka pertay. Ban paniem yung ikikun, benriyo kibapom. Utray Jesu ulawara ikajing siyay ban paniem ya ka pertay. Andrei kaperthai kamsem pediang ya Kumta kadeyu trai Jesu ban yap halor kading pna nagamenta kipop jong kibabon. Aga gospel ka jong Yohanes latho ba shimlaw utrai Jesu shimlawan siya kaperthai ban penrem ya kaperthai. Andrei ulawan ya ban penim ya kaperthai. Namar ka jing bom pediang jong kibabon. Kaladeyu utrai Jesu ban siya ayap alor kading pena. Namar kata kadeyu ubriyo ubapop ban kmi siya kading pena kajong utrai. Kenang baun yo ya kajing penim. Utrai Jesu namar kata uyang kakajaka kajong senrenong. Jong Moses ban saj igipop bat ban penyo ubriyo ya kajing im kababom jukut. Utrai ubulay ulong rengkat bat kikun Israel nado bakilami negara Egypt. Kabalalong geri kejaka kejinglong merau. Ulay alam yaki hakilan tiya kijong ki hakeriklau. Ulapan yaki kamba daga bor kejong apa nang kijing kijong ki hagbaki kilanti hakeriklau. Andrei ki
kun Israel bun sien kijui kelet yu belai. Kiju kelet ban aingu yu. Bat kiju le persya yu belai. Ublay ubadap da kajing it bat kajing snay ula sumari ki adu bakinda poi syakata garui kajing kular kabalalong garui kanan. Bat bakin yo ban syong angta utrai ubabulay shimla thau ye kajing palat kijong ki utrai ubabulay uda kajing snay kajong ula ai haki ya kajing penem bat ya kata gari kanan bakin yo syong angta. Badu try bau belai airu hangi ya kini kajing penem dekabor kajong pengikum ki banget barok ngini ikan mau bau try ulong kabor bat kajakari kajong ki banget utrai jisu wan syakani ke pertai na benta ki bapop ki baduk ki bakerdu ki bapang ki basitom banyo ya kaban penkia ya ki upsai kibatkan bat ya kibas liang badlang bagi ni kitab jingken ya kibenta kibanglakaran ilong kipen i kabor ke jong belai bat ke jing sumar ke jong apa dengan jing bagi kun Israel gidon bat kumjuru kumangi kibanget apa dengan gini kisngi kibamenta kibangi kendu lembau ni kenyang jipang COVID-19 ubaga ni ke pertai kalamat ya shibun ke jingdu no ya ki para mensiam bat kumjuru ubala penpang pensitom mi kibriu adu kabla pelong yangi bangin yo hadu ban kang no iki yeng ki bakentang ban ngin yo banwan ya kaban syakar blai ndrai kani kalong ka benta ka jongi ka jong ki banget bangin pai shu blai namar hau kadon kabor bat kajaka kaban sumar yangi ulong mau ulong yada yangi bangin duai bu blai unelong lem lorakat bangi kum ki banget baro abangi don hangno ru ngin sngotu bau trai bau blai ulong kabor uban yarab yangi ban pelaj yangi nakini kijimpang kijistom bat kamtam kijing kibangi kendu agini gisngi Bad ublay sumar down care kumbau lapa utrai Jesus ya kini ke pertai ya kaban yap alor keding pena nang benta kipop kijungi bat kumjuru na mentaban penkia iki bapang ki bestom kumta kade yangi bangin pai bangin duai bu utrai Jesus long lem lor kat bangi pun yarap yangi bangila ya kaban IT lade met bat mensiem nagabenta kaburam kajong bangin yo iki met ki bakot ki bakia bangin yo pat ban kiu sikayeng ka bakentang ka jong blai lemba ya ka bangila ya ka ban yo ya ka ban syakri lang yo blai aswa man penkut ngaso ban penken mau ya ka tu jirwai ka balai spa lai pulai kan khot ka ba ar ka ba ong jagari amdon hawai mensim kasno tang hame yang awat ino marwai kersan bat aibor mame tang hami ngan syanialut nami ehwan kajing yarap hakit hap niang yang akedup gakli lengkut jong atap kini kalong kebenta kabangi kum kibangai bangin IT ledi hau blai lamba kini gisngi kiba kibangi kendu bat ke jakari kabanlong utrai Jesu ubanlong uban yada ban ker yangi adu kabakut jong kajing kejongi ublayun kerku kini kajing slok kabalengkot nagakien kabakut ka jong ban nagbenta ka buram ka jong ublay amen ngi panpa ko jing sngo bat ka jing kublay nang tai temem san oti sang pliang lengba ka nga khobor ka ba ila pen sngo apdeng jongi lema jing nga por ban nga ngis kem ba long ka jing kerku nagam ta jongi lang barok ki balayo sngo nga khobor ublay unang kerku i temem san oti sang pliang bai nang la ban sakriyo ha ka por hakipor baro unang kerku i ka yeng sem jong i bat kum joru unang kersan bor i hakamat ka basat ka bakhlan lembaga gisngi ba ki por i barangwan hakan ka por ngin poino saka banta ka bangin penwai ka jing sakri bat ni patpa ko jing skangu ya baro ki balai semata ka jing sakri nadu i bayalam ka jing roi inong tem kum joru i ba puli nang ka jong bulai bat badwai bat kum joru i temam sanuti sang pliang i bala ai ka khopor nang ka jong bulai
Ublay jong kajing suk un kerkuy lang ya pilang baro. Ap nang la ban petangi kaban syakri ya agi por baro. Mat kaniru kalong kajing penkan mau ya pigi para banget. Bapin ya petangi kaban penlong kajing isang hil jong kajing kisam. Mat ublay jong kajing suk un ya ban sinsar ya kajing kisam jong pi agi por baro. Ngini penwai kajing syakri kana ka por da nambar jirwai ka basis pa asa pulai. Ka nambar jirwai ka basis pa asa pulai. Pan i kasayan kum kayor. Bat hadin jong kani kajing jirwai. In sayo ya kajing kerku bat penwai. Han ikasiyan kum kayor lahang nitungit kan miru laway da kapor bakuy bapernay di hapudeng kan long basway kan ting syan kat kasngi kan kop kahok Chris utrai unom bakli jongi kadai ki jen jarding una shiar tahiban bud ya kani aingan sya ngopa kashi tom ngam benut Hai borgan yat ngan kermen skem la syaka kading ha kabakut chu nom ngan shem ya lei klem jik ting nong pen pu ngan ku tu ai ka jing shai hari klau kading bakular hi utrai mensim ublay batau nahari syong rau uparusim syari riu kuj syaneng mensi ul o men mit kading yoba klalat keleng Pengen ya wai. Barah ka bawai no jong ni kajing syakri ngi dawai kajing ba kajong ublay kupa. Kajing ayai kajong jis kures bawa trai lama kajing selok kajong mutsim akun. Ini kilai ki belang kitan rai kajing ngarku ha uwe ublay. Ngelor kar bala ka balang kajong ma. Lemru bat kiru ngat kiru kuat akan negari bat hakleng setelah kajong partai. Menta bat syadu ki bam jukut ru. Amen.